Ko te tapahi o tōta, pātiti ki ngā kāinga o ngā kaumaatua, te mahi o tēnei rangatahi. Kia ora nā, hei te dio lons. Kia ora moko. Ka re taia rātou ki te mahi, mo te oranga. Te kaunoiho te pakeke o Harry Murukete o Ngāti Mahuta. Nāna te pakehi tapahi pātiti nei o second to none. Ko tana whāinga kia whakaatāhua ake i tōna kāinga o Raahui Pookeka. Mō ngā mea pakupaku ko te whātekau mārima, mō ngā mea nanui ko te ono tekau ki te whiti tekau tāra, mō ngā mea ngāhere ko te nui ake i te tahirau. Ko te wahanga ki taku taina, me ana whakaaro ki te whakatui tāna Pākihi, e kua taku ngākau mo te āhuatanga e whai nei i aia. Kia whaia Harry i ngā tapuai o tōna tuakana a Epiha Murukete. Nāna ngā mahi i tapahi pātiti i timata ai e ia i te wā e tamariki ana a Harry. I whakaaro nui, mehe mea ko tae mai tātou, nā rātou mātou i manaaki, anei tātou e tuku atu hoki i te manaakitanga ki a rātou. Nō reira, ko te haere mai ki o tātou whare, kia nana tāni, kia nana tūtata, o tira ngā kaumātua roto mai te hāpori o Raahui Pookeka. I timotau ki te tau o tōka tuakana, e rima o kupakeke, i tino pai ki e rā mahi. Che whānau, it's me again, the 10-year-old business owner. Ka mutu, kua hohau te rongo o ngā mahi a Harry ki runga i ngā pai pāpuri. Kua tino tupu te maha o ngā kāinga e hiahia ana i tana āwhina ki te whakapai i o rātou kāinga ātea. Te kaumāno, ngā otaotoa, e hea ana au ngā otaota katoa o Raahui Pookeka. Tēnei te me ki a James Fisher Harris, tēnā wātene, me koutou katoa ko tāpiri ki tōku whārangi pukamata, o reira tēnei te me. Ki te kitea mā o whatu, ki te rangona mā tō wairua, me he mea he pāinga nui, mōu, o tō tātou hāpuri, mo tō tātou marae, tēnā mahi a te mahi. Ko te whainga matua o tēnei kaipakihi, kia tupu tana pakihi ki te wāriu o te tekau mano tāra i mua i te mutunga o tērā tau. I tana rā whānau te kaumātahi. Kia ora mo tēnā mahi, mahi pai, tino pai koe i tēnā mahi. Ka kite rā. Ka kite anō. Mai o Hapānapa, mō Aukaha. Ko te reo, te take.